Imana. Tumaze kuvuga inyungu zo kugira Imana mu muryango, reka tuganire hejuru y'ibiranga uyu muryango urimo Imana. Turavugamo ibintu bine kuko uyu mwanya bambaye ndagira ngo nkaza kuganira ibyiciro bine byose. Ubu nyine ngiye kuvuga ibiranga umuryango urimo Imana n'indangiza ndavuga ingaruka zo kutagira Imana mu muryango, nabyo ni ibirangiza mvuge ibiranga umuryango wataye Imana. Turaba turangije aya masomo twari twateguye muri iyi minsi 5, hanyuma ku cyumweru tuzaganire hejuru y'inshingano z'abagize umuryango, inshingano z'abagabo, inshingano z'abagore, inshingano z'abana. Ubu rero turagira ngo tuvuge ibiranga umuryango urimo Imana. Ikintu cya mbere ni ukuvuga ngo umuryango urimo Imana. Ibi tugiye kuvuga ni bike mu byo nahisemo, ariko ushobora n'ibindi byinshi. Mu gihe tubivuga uzuye tubijanisha n'umuryango wawe, urebe ko mu by'ukuri hari uko bihabihura. Icya mbere kiranga k'umuryango urimo Imana ni ukwizera Yesu. Ni ukwizera Yesu. Ku isi hariho imyizerere myinshi. Hariho abantu bizera Imana ariko ntibizere Yesu. Noneho akaba yogaragaza ko iwe tuzi Imana ariko nyamara ahakana Yesu. Urugero rumwe ni nk'abayisilamu, buriya bemera Imana, yewe na Bibiliya bemera isezerano rya kera cyane cyane ibitabo bya Mose, ariko ntabwo bemera Yesu. Ariko ikintu kiranga ko umuryango utunze Imana, icya mbere ni uko wa muryango ni uko barizeye Yesu. Kubera ko ntabwo ushobora kumenya Imana utayimenyeshejwe na Yesu, ntibishoboka. Yesu aza mu isi niwe wabashije kumenyekanisha Imana mu isi. Kuvuga rero ngo tuza guhamya ko utunze Imana ni ukuba twarizeye Yesu, kubera ko biciye muri Yesu nibwo tubasha kumenya Imana. Yaranavuze ngo njyewe nzira y'ukuri n'ubugingo, ntawe ushobora kuja kwa Data ntamushaka. Ikintu rero kiranga ko uyu muryango utunze Imana, icya mbere ni ukuba warizeye Yesu. Haleluya. Kandi kukwizera tuvuga ni ukumwizera nk'umwami n'umukiza, ukamwakira mu bugingo bwawe, ukamuha intebe agategeka ubugingo bwawe, hanyuma Mwuka Wera akaza muri wowe akakumenyesha Imana. Ni ukuvuga ngo igihe cyose uzasanga umuryango ugasanga uyu muryango ntabwo wizeye Yesu, ntabwo baba bazi Imana. Ariko nugera mu rugo ukabona urwa rugo rwamaze kwakira Yesu Kristo, ni ikimenyetso cy'uko wa muryango utunze Imana. Tuvuge ngo amen. Cya kabiri, umuryango urimo Imana usengera hamwe, ugira igicaniro cyo mu rugo. Kenshi usanga hari imiryango ugasanga bose bitwa ko bakijijwe, baba bari hano mu materaniro ukabona n'abantu babasha mu ijuru, ariko bagera mu mago ntibemerane. Umwana ukaza usanga hari uko atabyumva, bavuga ngo basenge, umwana akaba arasinziriye. Bavuga ngo basenge, umubyeyi akaba aragiye. Ugasanga nta gicaniro kibaho nk'umuryango. Ariko kintu kizakwereka ko umuryango utunze Imana ni uko wa muryango uzugira igicaniro cyawo, baza bagira ibintu byo gusengera hamwe. Hari ikintu nakunze muri aya moko y'inaha
bagakora ihuduma, ikanisa ryose rikaza bafite igicaniro cyo gusenga gusa Imana. Aba bafite benshi bari mu mwijima, ariko abamaze gusobanukirwa babigiyemo agahaguruka agatanga ubutunzi bwiwe, akarema igicaniro, ugasanga iyo mu rugo muzi ukuri wahagera ukabona n'itorero, igicaniro cyo gusengera hamwe. Abo bantu, uyu muryango usengera hamwe, mushobora kwiha gahunda yo kuvuga ngo buri joro tuzaba dusengera hamwe. Impamvu tuvuga nijoro si uko ari itegeko ryo gusenga nijoro cyangwa mu gitondo kuko benshi baza babikora. Buriya kenshi impamvu tunasenga nijoro, hariho abantu baza basenga nijoro bagiye kuryama kubera n'ubwoba, kuko atereka dare amaboko y'Imana ntaho uzi nijoro ibintu biza kugira ngo arebe ko bumukera. Ariko impamvu wenda dusenga nijoro ya mbere ni ukuba abantu biga mu mirimo itandukanye, nijoro ari umwanya duhuye. Icya kabiri ni ukugira nyine ngo dushime Imana mu gihe twahuye, dushime Imana ko yatwirijeho, noneho tuyiragize. Si intego gusa yo kuvuga ngo dusenge kubera ko mpaye mbona nijoro. Abantu benshi iyo uzimije itara ubwohoza bw'amaboko, akazamaboko ngo areke ntabona n'umwijima, agakenera morale itara ricana. Niyo mpamvu uzasanga kenshi imiryango myinshi cyangwa abantu benshi basenga bagiye kuryama, ariko mu gitondo bazasenga kubera ko mu gitondo barabona ntabwo bafite. Mushobora kwiha gahunda mukavuga ngo reka tuba dufata umwanya dusenge. Si ihame ryo kuvuga ngo nijoro, ni ukwiha gahunda mukavuga ngo tuza dusenga habona ari mu gitondo, muryamire isa 3, muzuke mu cyayi mumara gufata ibihe byo gusenga. Icyangombwa gahunda mwemeranyijeho muyikore. Mwokwiha gahunda y'amasengesho mukavuga ngo rimwe mu kwezi tuba dukora amasengesho ameze gutya, cyangwa 2 mu kwezi, cyangwa buri cyumweru. Icyo ni igicaniro cy'umuryango. Impamvu mubihuza ni uko muzi ukuri mutunze Imana, muzumva kimwe, mugafata umwanya wo gusenga. Umuryango utunze Imana ni ngombwa kugira gusenge. Haleluya! Kubera ko gusenga niko tubwiriramo Imana ibyacu, yaje kudusubiza ikadusubiza mu ijambo ryayo. Uyu muryango rero utunze Imana urangwa, ugaragazwa no gusengera hamwe. Nimba muri benshi rero mu rugo mugomba kurangwa n'icyo kintu. Nimba mutaza mugikora, nimugende mugitangire. Nimba muri nabake mu rugo, muri babiri, nimufate ibihe byo gusenga. Yewe abantu batarubaka bari hano, nimufate ibihe byo gutangira gusenga kugira ngo musenge ingo zanyu. Nimba uri umuhungu unafite fiyanse, fata igihe cyo kuzosengana nawe, asengera iwabo, usengera iwabo, ukora amasengesho. Icyo ni ikintu mugomba kwitoza, kuko uyu muntu kugira ngo uzamuzane mu rugo atazasenga, umuzane mu buzima busha utigeze umwereka muri fiyansaye, ejo nacyo ni ikibazo. Wigeze kumva umuhungu n'umukobwa umwe ngo barakundana ibintu nyine biramenyekana, kandi nyine ari abantu bazima bose. Uwo buca umukobwa yamusezereje kandi gabitunguranye. Niki kibaye? Babaza umukobwa, aravuga ngo nitekereje umuhungu ngo mbona azoba pasiteri. No. Yamubwira ati aho kugira ngo ejo tuzobane namara pasiteri, oya kadutandukana. Nutereka uwo muhamuje kubana ishusho y'umurimo y'ibyo wizeye, ejo ugatangira kubimwereka mwageze mu rugo, kizoba ikibazo. Bakeneye kuyumve, bakeneye gusirikana.
ni ishusho ugomba gusa n'ibyo wizeye kuko batwigishije hano. No muri fiançailles ukere kuri ya muntu ukamubwira ngo tuzadufata ibihe byo gusenga, yaba atangira amenye ngo iwacu ni umukristo akunda ibyo gusenga. Nimba rero atabirimo abihunge, kandi nimba yemeye kugira ngo musobane azaza azi ko wowe wemera Imana. Amen. Uyu muryango utunze Imana urangwa no gusengera. Cyakane, cyagatatu, biranga umuryango urimo Imana ni ukugira ubumwe, urangwa n'ikintu cy'ubumwe, kandi ubumwe mu bintu bitandukanye. Ubumwe si ugutakaza agaciro umuntu yari afite mu muryango. Muzarebe hari abantu uzugana mu muryango wabo ukabona ni inshuti, ukazubona umubyeyi ni inshuti y'abana, ukabona abana ni inshuti n'abajama. Buriya bumwe, kiriya ni ikintu cyiza kiranga ko bano bantu muzukuri bafite Imana. Haleluya. Igihe cyose abantu bafite ubumwe hari ahantu hari Imana, kubera ko mu migambi ya Satani ntazakenera ko umuryango unavuga oya, ariko kubera ko mwizeye Imana mukagendera ku ijambo ryayo, mugafata ibihe byo gusenga, umuryango uzugira ubumwe, mukagira network imwe. Icyo ni ikimenyetso kigaragaza ko uyu muryango tuzi Imana. Cyakane turabisoma, kadusome Matayo 7. Matayo 7 n'umurongo wa 17, ndetse turasoma n'uwa 18. Karindwi no kuri 17 haravuga ngo nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Igiti cyiza kibasha kwera imbuto mbi, kandi n'igiti kibi kibasha kwera imbuto nziza. Amen. Icyakane kiranga ko umuryango urimo Imana ni ukwera imbuto. Kwera imbuto, kubera ko uyu muryango utunze Imana, batunze umwuka w'Imana muri bo, kandi umwuka w'Imana niwe uza wera imbuto. Nta muntu muri kamere y'umuntu, nta muntu ushobora kuvuga ngo reka nere imbuto, ntibishoboka. Habe n'ubwo wowe imfura, Bibiliya avuga ngo abera bo mu isi ngo nizo mfura Data yishimira. Abishimira kubera ko batunze umwuka wera. Umwuka wera yamara akaza yera imbuto muri bo. Ariko iyo udatunze umwuka wera, ntabwo ushobora kwera imbuto ngo bikunde. Wogira ubufura ku bintu bimwe, ibindi ntiwere imbuto z'umwuka, kubera nta mwuka w'Imana uri muri wowe ngo babashe kuzera. Twabisobanuye kugira ngo muri iki cyigisho ko umuntu agira igice cyitwa ngo ni ubugingo. Icyo gice cyitwa ngo ni ubugingo nicyo kibamo amarangamutima, kikabamo amahitamo, kikabamo n'ibitekerezo. Iyo jambo rikiwe n'umwuka w'Imana, uyu mubiri gusa uzushira mu bikorwa ibiri mu bugingo. Kubera ko ubugingo bwawe busa neza, bwamurikiwe n'umwuka, uyu mubiri ugakora ibintu byiza. Kandi ubugingo bwawe bwaganzwa na kamere, uyu mubiri urarengana iyo uzushira mu bikorwa gusa ibiri mu bugingo. Iyo rero umuntu yatunze umwuka w'Imana akawutunga muri we, urya mwuka w'Imana aza yera imbuto, ugasanga abantu bose bazavuga ngo uriya muntu ni umuntu mwiza, wagira imbuto z'umwuka wera. Umuryango wahaye ikaze Imana, Imana igatura muri uwo muryango, uzurangwa no kwera imbuto z'umwuka wera. Tuvuge ngo amen. Somo rikurikiraho, ubwo turangije isomo rivuga ngo inyungu zo kugira Imana mu muryango n'ibiranga umuryango urimo Imana. Tugiye
mu muryango. Ingaruka zo kutagira Imana mu muryango ni ukuvuga ngo ubwo hariho inyungu zo kugira Imana mu muryango, hariho n'ingaruka zo kutayitunga mu muryango. Ni ibintu twaduhugurana kugira ngo ubwo twe twamaze gufata Imana tukayiyemereza tubinambeho. Hari igihe utazaba mu kintu ukagira ngo ni ibisanzwe, ejo ugashaka kwigana abandi ukagitakaza, wamara kugitakaza ukaza wishyuza. Umuntu utazamenye urwego yari agezeho keretse igihe yasubiye inyuma. Iyo umuntu yasubiye inyuma niho uza umenya ahantu wari ugeze, kandi kuvuga ngo uzohagere biba bigoye. Ni byiza rero kugira ngo tumenye agaciro ko gutunga Imana, tuyinambeho, tuyikomeze. Ni byiza kugira ngo tumenye ingaruka birimo mu gihe Imana twayigiye kure, Imana igasohoka mu miryango yacu, kugira ngo tubimenye nabyo. Ingaruka zo kutagira Imana mu muryango, icyambere turavugamo ibintu bitanu. Icyambere, bizana urupfu mu muryango. Kutagira Imana mu muryango bizana urupfu. Si ukuvuga ngo abantu bose bazapfa ngo babe barataye Imana, ariko hari impfu ziterwa n'uko umuryango wirukanye Imana, ukimika ibyaha. Wamara kwimika ibyaha, impfu zikinjira mu muryango. Iyo usomye amakuru y'umutambyi Eli ngo yari umutambyi, abantu ngo bakazana ibitambo gutanga. Noneho abahungu biwe ngo bakora ibyaha bibiri. Icyambere ngo bakaza bajabura inyama zaje gutanga. Icya kabiri ngo bagasambanya abagore bazanye ibitambo. Ibyo bintu barabikora kubera ko barumva ko Imana ari iyase. Barumva ko Imana ari iyase, bakomeza kubigenderamo. Ngo buce Samweli amaze kubaho, ubuhanuzi bwa mbere Samweli yakiriye Imana imuvugisha. Imana iramubwira ngo nzokora ikintu muri Isirayeli, umuntu wese uzacumva azohinda umushitsi, kandi nzogikorera umuryango wa Eli. Ijambo ryatangaje iyo usomye ku gice cya 3 cya Samweli wa mbere murongo wa 13, ngo Eli ngo abahungu be bakoze ibyaha ngo ngiye babuze. Ahantu niho hantangaje. Ntabwo ati yego umubyeyi afite inshingano zo kubuza umwana ikibi, kugira ngo igihano nimba kije kimuzeho nkawe, ariko icyaha kimubagoye nk'umuryango w'uwarangaye. Imana yavuga ngo kubera ko Eli abana bakoze ibyaha ntiyababuze, nzokora ikintu kuri uyu muryango Isiraheli yose izabimenya. Zateza ibyago ku muryango wa Eli. Ngize iminsi bitekereza, sinzi aho nazo mbibwira ejo bundi, numva ko hari uburenganzira bumwe tugomba kwaka abana bacu twabyaye. Tugire uburenganzira bumwe tubwire, kubera inyungu z'ejo hazaza. Hari umwana uzubirira worira urusinga rw'amashanyarazi, ugomba umwana akararira, nimumureka afate. Uwo mureka ngo afate? Umwana yovuga ngo nimupeze urwembe mukamureka ngo nafateho, kandi urwembe rufite akamaro, akeneye nawe kwishiza. Ariko n'umwana nkadina wanje, hari umubyeyi uzumureka. Ni ikibazo gikomeye dufite aho tutarebeye. Hari ibintu twadukora zitwa ngo ni keya mu bana bacu, ngo ni ukubitaho, ariko ejo bizabazanira akaga gakomeye, kandi natwe bakatuzaho. Hari ambiyanse turi mu kwemerera abana tukabemerera, ntiducahe nk'ababyeyi. Uyu mwana ngo umwime uburenganzira bw'ikintu. Jewe wanje kuva batanga ishuri
pisine bakayogamo ari abana magana. Yaba pisine bagiyemo n'ubucafu, bagerayo bakoga, abana bavayo bakarwara ama infection. Iyo ni ingaruka ya mbere. Umwana akagenda ngo agiye muri umutembere, ariko yagaruka mukadepansa amafaranga menshi y'ama infection umwana yarwaye yanduriye mu gusoma kuri amazi y'ubucafu. Cyakabiri nuko iyo murebye abana benshi bari kugenda bagomba pisine kubera bajanye n'abarimu wenda nka 5, abana ni 100. Bari abarimu 5 ni gute bashobora kurinda ubuzima bw'aba y'abana bangana kuri? Umwana wawe, umwana w'uruhinja aramutse apfiriye muri ariya mazi, wamuretse ngo yagiye, zoba ari ikibazo. Ibiko ndavuga kuri pare yanje ukuntu nagiye ntekereza. Ikindi cyongeye nuko abana iyo bahuriye mu kigo baba bahuriye batunze imyuka itandukanye. Kureka umwana wawe ngo abe muri ambiance n'abandi batuzi iyindi myuka, ejo tuzamenya igihe umwana yagiye mu bubata bw'indi myuka. Aho nari mvuze kuri Saidi Shu, narababwiye ati muza mureka vakanse niba tuza bashaka kutubasohokana mwicunge binavyo baba bakeneye. Niba munoga woge twicaranye iwanyu ushize ne nabajanye atango yitere mazi kera y'amasoko, kandi hari umuntu urinda pisine yava mwigore namasimbira mu mazi n'amahuzo. Ngaho tekereze none uvuga yari kumwe n'umuvyeyi, iyo baza kuba ari ikigo cyose bari kumwe n'umwarimu umwe, akana kera ntagasohoka ngo yaragiye koga n'ibyo gushinga amavuta. Arabwira ati nzoza amajana nimba mukoga mwoge bagurira ibyo kurya mwicunge mutahe. Kubera iyo bakeneye kugendera muri uriya munyenga, ariko jewe nk'umuvyeyi ko ndabona n'ingaruka. Ikindi cyongeye uruziruko bagabanye za anniversaire. Ese reba hongeze ko ntakoze anniversaire hari icyo mbayemwe. Oya nka anniversaire simba, ariko utayikoze hari icyo wa mungu ngo ukene baramukubise baravuga ngo bimaze kumucanga se umuntu atazicagera aho hari icyo bikora. Umuntu adakoze anniversaire hari uko yoba. Hano bivuze umuntu azasa n'abaza bagenda. Iyo umuntu agiye mu mwuka w'ikintu runaka agihuramo n'inshuti zifite ujya mwuka, kandi ugasanga bafite imyitwarire runaka. Icambere ugasanga wa mwanditsi wa munyabwenge wavuze ngo mbwira inshuti yawe ubwiwe uriwe. Iyo wendana n'umuntu wa gito nawe bazabona kuko uri gito, kandi jange bikunda ejo azakwanduza. Urubyiruko rwinshi rwandurira ubusambanyi mu bintu z'udufete rero twungutu twa anniversaire, kubera ko ari ikintu cyamaze kuba kontamine muri wowe. Anniversaire uzumenya kuva ku wa mbere kugeza ku wa 6 hari umuntu wagize anniversaire, wapostinze ni anniversaire, wayigiyemo kurataha kurava iwanyu bwije mugiye muri anniversaire, ukinjira saa 3 saa 4 ngo wagiye muri anniversaire. Iyo ngiye uwo mwuka ni mubi. Ejo n'ejo bundi uzusanga umuntu yaranduye izindi ngeso mbi. Uku kwanje ukunyikoza kubera ko maze kumenya iciza n'ikibazo. Ariko notangira nko ku bana banje, umwana akaza yaba yicara kandi abana barashikunda, azaba yicara abaza igihe cyo cyane bise kaza bibaza n'iki aho akamenya ngo runaka na warayifi ndashaka na muri anniversaire ya runaka. Ukamusanga umwana yabaye ejo zatangira kuja mu banyamahanga, ejo umwana akubwire ngo dabi inshuti yanjye ifite anniversaire mu Nyoni. Hari uburenganzira tugomba kwima abana kugira ngo tubarere, tubacure n'icyo dushaka kizima, babashe kuzuza umugambi w'Imana mw'isi. Amen. Si uburenganzira bubi, oya
nukumwima uburenganzira runaka kugira ngo ubone uko umugorora neza. Ariko ibiza bikeneye abana ni byinshi. Si ngombwa ngo twaba dukingura ngo ikeneye umwana cyose ukingurire umwana ntakigendera. Uyu muryango wa Eli kubera ko Eli atigeze abuza abana biwe ngo abacahe nk'umubyeyi, arabatetesha abana bagakora ibyaha Eli ntababuze. Imana irarakara iravuga ngo kubera ko Eli atigeze abuza abana biwe bagakora ibyaha akabibona ntababuze, zokora ikintu muri Isirayeli bazacu. Bwarateye intambara iraba, umuryango wa Eli abana barapfa, Eli ngo abyumve nawe arapfa, fana n'urubyaro rwiwe. Ingaruka zo kutagira Imana mu muryango. Ababyeyi dufite inshingano zo kubuza umwana tukamwereka inzira ikwiriye. Umwana akananirana ariko umubyeyi yaragerageje. Aho kugira ngo ugirane urubanza n'Imana ngo ntiwigeze ucaha umwana wawe, uwo mucaha bikananirana ariko waragerageje. Ariko hari ababyeyi benshi bataza bacaha. Buriya iyo twatubwira aba bana b'abakobwa twabwira mwambare neza, mwambare neza, hari umwana uza wambara amafaranga yahawe n'ababyeyi akagenda akaja kugura imyenda, ariko yawambara hano mukabona mu by'ukuri si huzu yo kujana mu bana. Jewe kenshi nza mbahamagara muri ofisi, twasohoka amateraniro kamubwira ngo tubonane muri ofisi, kamubwira ngo uko wambaye, akampagara imbere uko wambaye, kurabona we wambaye. Ariko ugasanga umubyeyi akavuga ngo muza mundekere umwana, ubuse ko murabira umwana wanjye azambara nk'abaturage, wowe ukora iki? Nimba hano tuvuga hari inyigisho dutanga zo kurera nzima, umwana akavuga ati ababyeyi banje jewe ntibibashaka, ni iki kindi twaba twikoze? Niyo mpamvu usanga hari ibintu byananiranye, kubera ko hari uburere dutanga hano mu itorero ariko umuryango bagatanga ubundi burere butandukanye na bwa bundi. Icyo gihe bizagorana. Igihe umuryango hari ibintu ujenjeka mu burezi, nubwo twogira ngo hano mu itorero biragoye cyane, biragoye cyane. Kandi uyu mwana karahabwa inyigisho zihuye n'irari. Umubyeyi akambwira ati iyambariye. Nigeze kubona umubyeyi umwe akritika ko abana b'abandi baza bambara nabi, ariko abiwiwe baza bambara utubutura tugera aha. Abana b'abakobwa b'inkumi bakambara utubutura tugera, bakatwiranwa mu nzu, bakadutemberana hose, ariko ntarabona ko umwana we yambaye nabi, ariko akazabona ko abandi bambaye nabi. Ni amakosa akomeye. Umubyeyi afite inshingano ya mbere yo kugira ngo ucahe umwana, umubwira ati bisibyo, kubera ko igiti kigororwa kikiri gitoya, kandi ibi byose biza uyu mwana ukamufata nk'umwana, ntawe usobonaga mu mwana we ko yakuze, ukamufata nk'umwana ukabyorosha, ariko biza bigenda. Icya mbere biza bimwica mu buryo bw'umwuka, icya kabiri ejo iyo ageze mu rushaka, zobitinda wenda mu nyigisho zo ku cyumweru, iyo ageze mu rushaka amaze gushaka azahura n'intambara zikomeye, kubera ko hari ifundo rikomeye ry'uburere atigeze abona mu muryango. Kubera ko uyu mugabo yashatsaga nawe, umugabo nti iwe ntagiye kumutetesha nk'umukobwa uri iwabo, aje ari umugore ugomba gutunganya ibyo mu rugo, nta bundi butesi. Ugasanga ngo uyu mwana karumva ko yahuye n'intambara z'umugabo, kubera hari uburere yahawe n'ababyeyi bwa gito. Tugomba gucaha abana tukabarinda. Umuryango iyo wimuye Imana ni ngombwa kugira ngo ibyago bibinjirane, kubera ko bataye Imana. Cya kabiri, kwimura Imana mu muryango cyangwa kutagira Imana mu
ntabwo bigarukira ahangaha gusa ngo umuryango wahuye n'ibyago, impfu zinje mu muryango kubera kuko bimuye Imana, ahubwo hinjiramo n'imivumo. Kandi umuvumo ni ikintu kizamanukana urubyaro, cyakozwe na wa muryango, umuryango watakaje Imana, ariko abana babakomokaho bakagirwaho na wa muvumo, abana bazabakomokaho wa muvumo ukabajaho, ugasanga n'ifundo ryakomeje kugenda rikurikirana. Ushize twaribajije wese umuntu wakiriye Yesu, kibabaze nubwo tutagiye kudibetinga, wenda tukivugaho umuntu wakiriye Yesu umwami n'umukiza, yogira umuvumo. Hari umuvumo wari uhari mu muryango, ariko wowe wakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza, wa muvumo wo kuza nawe wagufata. Mugitekereze wenda tushakira umwana, kuko nacyo gisabye nyine kukivugaho nkacana ikibazo twabajije ubushize. Ariko gutakaza Imana mu muryango bizana umuvumo. Umuvumo ukinjira mu muryango, ibintu bikipfundika, uruhererekane rukomeye cyane rurerure, rukagenda ruhura n'ingaruka zikomeye cyane z'abataye Imana. Umuvumo ukinjira, wamara kwinjira mu muryango, ugasanga ibintu byagiye bipukura, kugira ngo umunsi bisenye bigatwara igihe kinini cyane n'imbaraga zikomeye cyane. Cya gatatu, kutagira Imana mu muryango bizana iminjyane. Iminjyane abantu bato muravuga amakimbirane, ndagira ngo niyo minjyane cyangwa navuze ese ni ikinyarwanda mukuramuze cyangwa ikinyarwanda. Kutagira Imana mu muryango bizana amakimbirane, bizana amakimbirane, intambara zikomeye mu muryango. Kubera iki? Kubera kuko nta Mana ihari, usanga intambara zitazishira, kandi muri wa muryango gusa ugasanga ibibazo, amakonfli akomeye ntazashira. Ni ikimenyetso kiba kigaragaza kuko bimuye Imana. Bibiliya zitwereka neza ko muka Isake Rebeka ngo yanze guhesha umugisha umuhungu w'imfura Esawu, awuhesha Yakobo. Bari abahungu babiri b'amahasha, Esawu ari we mukuru, Yakobo ari we muto. Kandi Esawu ngo niwe wagaze ukorera se, amwitaho, akagenda akaja guhiga, yamara akazana umuhigo akawutekera se, Isaka arya akamererwa neza. Ise ngo amare kugera mu minsi y'ubusaza abona agiye gupfa, aramubwira ati genda umpigire hanyuma untekere njye guheza umugisha. Nyina arabyumva, umugore wiwe arabyumva, Esawu ngo agende, yamabwira Yakobo aramubwira ati so kizwa n'amaguru, iso agiye gutanga umugisha, none amabwira ufate intama uyibage umutekere, wambare, ufate uruhu rwambare ku maboko, kubera ko Esawu yari umubwira ibyoya byinshi ku maboko, uyambare isenti yari akibona, hanyuma abe yoheza umugisha. Aragenda arabikora, ngo amare kubikora abwira se ngaho icare ufungure ukwezi umugisha. Arambwira ati se ko mbana ijwi ari irya Yakobo, ariko nakora ku maboko kumva ari aya Esawu, kubera ko atabonaga, kandi n'ubundi wagaze umutekera n'uwo yatumye ari Esawu yumva ko ari
arafungura, mama ari gufungura, amuhereza umugisha. Esawu yaje kuza nyuma, Isera yari afite umugisha, umwe aramubwira ati namaze gutanga umugisha, igisigaye ni umuvumo, niwo nguhereza. Icyakora n'ubu umunyembaraga uzakizwa n'amaboko yawe. Kubera iki? Kubera iki Rebeka yariganije umwana wiwe w'ivu? Ubushakashatsi bwa teoloji, ubucukumbuzi bwa teoloji bugaragaza neza ko Esawu yari yarashatse umunyamahangakazi, azana ibigirwamana mu rugo rwa se. Ngo amare kuzana ibigirwamana mu rugo rwa se, akaza asuzugura nyirabukwe Rebeka. Noneho urugo rugira amakimbirane, rujamo iminjyane, ntirumvikane. Uriya munsi ngo umugabo bavuga ngo ngiye guhereza Esawu umugisha, umugore niko gushaka uko amuriganya kugira ngo umugisha uje kuri Yakobo. Nukubera ko Imana mu muryango, umuryango uzugira amakimbirane, ni ikibazo gikomeye. Ababyeyi ntibumvikane n'abana, abakazana ntibumvikane na ba nyirabukwe, abana ku bana bakagira amakimbirane akomeye. Nigeze kubabwira ko nigeze gukiza intambara ikomeye cyane n'abavandimwe bari bagiye kwicana, abantu bakurikirana, abasore babiri bakurikirana b'abanyamurenge, bagiye mu byaha, baje mu byaha, bakaba barara barwana, baruye kampisi bakamena inzugi bakazigomagura, baha barwana bose ari abasore. Mukuru wabo arampamagara arambwira ati fasha gusenga. Basenga, hagenda umunsi umwe mu gitondo, umukuru arampamagara ngo nize arashaka. Ndagenda ashitse arambwira ngo murashaka gukizwa. Arambwira ngo nijoro naryama, ariko ngo nje kuryama mfata imbugita nyihisha hanze. Ndavuga ngo ndaza kwicura ko bizarana n'umuntu nawe. Ninicura ndasohoka ngugiye hanze, zaniya mbugita inze sokota muri wanje waryama. Ngo mare namansinzi uticura. Muri za nzozi ngo muri ryajoro ngo ndarota ngo mbona naringiye kugwa mu cobo gikomeye kirimo umwijima, ngo kirimo abantu baba boroga cyane. Ngo mbona ko ari wowe uza, ngo wamumbaka ukura kuri cya cobo urahaku. Ntinishyuye nsanga ari saa mbiri za mugitondo bwakeye, ahubwo umuntu naje yazutse. Ariyeze aragiye apfunduye yambugita ahantu yari yayicemo mu byatsi, arayizanye. Urumuna waraje nawe ariyeze, ndababwira basabana imbabazi, nimuhoberane, barahoberana. Umwe yageze yinjira mu nzu, undi agasohoka. Hamagara mukuru wabo yakoraga muri banki, atega mutaraza, tumubwira amakuru, inzu ihinduka kurira. Barahoberana, akajagari kari karabana. Ni ukuvuga ngo urugo rwataye Imana, amakimbirane ntazabura muri rwanda. Mureke twimike Imana mu miryango yacu kugira ngo twirukane amakimbirane. Tuvuge ngo amen. Cyakane, umuryango udafite Imana usenya umuryango. Hari ingaruka yo gusenyuka k'umuryango. Turifashisha cya cyanditswe n'ubundi twasomye ku munsi w'ejo, Matayo 7:26, karindwi no kuri 26. Baravuga ngo kandi umuntu wese wumva aya magambo yanjye ntayakomeze azaba ari kumupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose bizikubita kuri iyo nzu iragwa, kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Amen. Kutagira Imana mu muryango
bisenya umuryango. Yesu yaravuze ngo umuntu wumva amagambo y'Imana ntayakomeze, ngo ameze nk'umupfapfa. Umupfapfa ni ijambo y'ikinyarwanda, ariko kandi tubishize ko mu kinyamurenge ni nk'igifu, ni nk'umuntu w'ubwenge bukeya, ni nk'umuntu w'ikizeze. Wumvishe amagambo y'Imana ntiyayakomeza, kandi ariwe yaburira, arayumva ariko ntiyayakomeza. Buce bw'imvurira, imifungo iratemba, umuyaga urahuha. Ibyo byose ngo zikubita kuri ya nzu ngo irasenyuka. Kandi gusenyuka kwayo ngo kwabaye kunini cyane. Kubera iki? Yari yubakiye ku musenyi, ntabwo yari yubakiye ku rutare. Rero twavuze ko urutare ari Kristo, ariyo tugomba kubakira. Igihe cyose wumvisha amagambo y'Imana ntuyakomeze, uba umeze nk'umuntu w'ubwenge bukeya, umupfapfa ufata inzu yiwe akayubaka ku musenyi. Ku musenyi imvura yagwa, imivu yatemba ikazinyura munsi, kuko nta fondasiyo, nta rutare yubakiyeho. Umuyaga w'abaguhuha bukeya wo kuri plage ku mazi, ya nzu yose ikika, kandi kubwo kwayo kukaba gukomeye. Urugo rutubakiye ku Mana ruza rusenyuka, rugasenyuka, rugashira. Ku mwabona ibibazo bikomeye byabaye, amadivorce akomeye ku isi, nuko abantu bataye Imana. Nta kindi, kubera ko igihe cyose abantu bafite Imana bagendera mu byanditswe, bakihanganirana, umuntu wese agahagarara ku izamu ryiwe, urugo rukabaho kugeza abantu basazanye, kugeza bapfuye. Ariko ubu nyine byabaye nk'ibintu bisanzwe. Umuntu akavuga ati jewe numva ndakeneye kubana n'uriya, akaba bivamo, ingo zigasenyuka. Ni ukubera ko zitubakiye ku ijambo ry'Imana. Amen. Icyanyuma, ingaruka yo kutagira Imana mu muryango bizana kurimbuka. Abanyisirayeli mu bari mu butayu, hari aho bageze bimirwa n'ubwoko bwitwa umuntu Abamaleki. Bamare kubimira, Abanyisirayeli bararwanya, baratambuka. Ariko Imana iravuga ngo ubwoko nzoburimbuka. Imana ibigira umuhigo. Ngo buce Sawuli amaze kuja ku ngoma, iramutuma ngo genda uje gushira mu bikorwa bya jambo navuze. Ugende wice bose ubamare, abana n'abagore n'abagabo n'abami n'amatungo yabo, nta kintu cy'umareke keneye. Sawuli ngo aragenda ashike ntiyumvira Imana, agira abarimbura, abandi ngo arabazana. Imana iramubwira uwo munsi, iramubwira ngo ukuye ku ngoma. Kuva ico gihe Abamaleki bakomeza kororoka, kuva kiriya gihe kugeza igihe cya Esiteri. Hamani yakomokaga mu muryango w'Abamaleki. Uriya muryango wari wakomeje kororoka, kandi n'ubundi ukomeza kugira inzigo y'Abayuda. Imana tujye kuzuza isezerano, iryuzuza nyuma y'imyaka 690. Imana igifite inzigo imyaka 690, ikiyavuga ngo nzobarimbura. Uriya munsi wa Hamani agaragaza kuvuga ngo atanga umugambi wo kuvuga ngo yica Abayuda, abasibe ku ikarita. Ibintu birahinduka, ngo bimare guhinduka, ahubwo Abamaleki bose uriya muryango wa Hamani bose abari bafatwa, bose baricwa. Kuva uriya munsi Imana irimbura Abamaleki. Nubwo ushaka ugakora ubushakashatsi, umuryango w'Abamaleki warashize ku isi. Imana yujuje icyo yavuze ngo nzabarimbura. Kubera iki?
kubera kutagira Imana, gutakaza Imana. Haleluya. Hari ingaruka zikomeye cyane ziteye ubwoba iyo abantu bateye umugongo Imana bakayirengagiza, bagahitamo gukorera ibigirwamana. Bifite ingaruka ziteye ubwoba kuko Imana irihagije. Nitwe dukwiriye kuyirukaho, ntabwo ariyo ikwiriye kutwirukaho. Ariko iyo utaye Imana ukayirengagiza, hari ingaruka ziteye ubwoba cyane ku bantu badafite Imana. Amen. Reka tuvuge ibiranga umuryango wataye Imana. Ni ibintu bine tuvugaho. Icambere kizakwereka ko umuryango wataye Imana ni ukutizera Yesu. Bazabihamisha akanwa, bagaragaze kuko batunze Imana mu rugo rwabo, bagaragaze kuko bayemera, ariko mu by'ukuri usanga batarizeye Yesu Kristo. bapinga n'imirimo yiwe. Urya muryango ntabwo uba warizeye Imana. Hari n'abo uzasanga barafanyikiwe mu buzima busanzwe, bakwereke ko ari Imana bakurikiye, ariko urwo rugo nurureba usanga nta Yesu rubamo, kuko twavuze ko ntabwo bishoboka ko umenya Imana utayimenyekanishijwe na Yesu. Yesu niwe wenyine ugira ubushobozi bwo kutwigisha Imana. Icyo ni icyambere. Cya kabiri ni amakimbirane adashira. Nubona urugo ugasanga urugo ruba mu ntambara, amakimbirane yo muri rwa rugo intambara ntizashira, uzamenye ko harimo akantu ko kwimura Imana muri rwa rugo. Hari imiryango imwe uzumva bari ngo intambara zo muri rwa rugo ibinjyane idashira, abavukana bakarwana, bwaca bakarwana na base, bwaca bakarwana n'abana, amakimbirane akomeye. Ni ukubera ko barataye Imana. Nta Mana ni ikimenyetso gikomeye cy'uko rujya rugo rutarimo Imana. Cya gatatu ni ingeso mbi. Kiranga umuryango wataye Imana usanga wuzuye ingeso mbi. Nihe babariza ubusambanyi ni muri wa muryango. Nihe habarizwa ubusinzi ni muri wa muryango. Nihe hamwe ubuesikoro janti, ubutekamuto ni muri wa muryango. Utwende tudafututse ariko twuzuye ingeso mbi, ku buryo ntawopfa kwizera ikintu kivuye muri uriya muryango. Ni ukubera ko nta Mana ibihari. Kandi abo bantu bameze gutyo uzobasanga bafite amatorero babarizwamo, basengeramo rwose, ariko nta Mana batunze mu mitima yabo. Ari ukugendera mu kigare kubera ko n'abandi bazabaja gusenga, ariko muzi uko Imana barayimuye. Icyanyuma, iyi miryango yataye Imana izayimika ibigirwamana. Ejo twabivuzeho ko mu miterere y'umuntu, umuntu azabaho hari ikintu ahasenga, kandi hari ikintu ahashingikirije ku Mana. Zange bikunde adashaka indi Mana imukavarira. Niyo mpamvu habayeho uburozi. Ni ugutakaza Imana, abantu bakaba mu kintu cy'ubwoba, agahitamo gushaka uburozi kugira ngo yitwe ko afite ikintu kiza kimurinda, yitwe ko afite ikintu kiza kirinda amatungo. Pasiteri Mpire sinzi ko ndagira ngo arabyibuka, hari umugabo wo mu karere k'iwacu wigera kwiringira ibigirwamana kandi yari afite ubutunzi, ariko aje gushaka amarozi kugira ngo amurindire umuryango wiwe, amurindire ubutunzi bwiwe, amaze urugo ruhura n'ibibazo. Ndibuka ko twagiye gukora za gahunda 2004, abana batikiwe mu rugo, basigaye binjira bakamabona intare, bakabona agasheke, abana bagasohoka mu nzu biruka, kuvuga ngo ibyo bintu ariko akagira umugore uzusenga, kuvuga ngo icyo kintu kiveho. Habaye gutabara no gusenga cyane, kugeza igihe wa mugabo
yirega uburozi, avugaga amakuru yose. Uburyo yari yariringiye izindi mbaraga aja gushaka uburozi bumurinda. Yumva ko ntawe afite igitinyiro, ntawe umukoraho. Igihe kimwe niga mu wa gatatu wa segondere Ikibogora muri Jesfari, muzeyi barahazi. Haje umunyeshuri ntiyambare uniforme w'umuhungu, ntiyambare uniforme nk'abandi, kandi abayobozi ntibamukorera. Agasubira igihe akeneye kuva mu ishuri gusohoka, agasohoka ntiyagire umukora, akagenda yagera ku maduka hanze agafata icyo ashaka akakirya ati bamwishyuye. Kurumva uko yari ameze, abayobozi b'ikigo b'abanyeshuri bose bakamutinya. Hameze gutyo kandi ubona ari umusore nk'abandi bose, akambara amashenete nyine bindi by'imigi, agira amashenete agambara gafite nk'igufwa gutya, tujya bazambara dufite nk'igufwa akambara mu ijosi, kandi bitari byemerewe uretse nk'isaha gusa yari yemewe, ariko indi mitako, amaherena, amashenete ntabwo yari yemewe mu gihe cyacu. Umunsi umwe dutaramye n'icyo gihe twari dukishijwe, twabana n'abahungu b'ADPR barahudumiye, ngo bahudumiye Imana yarababwira ngo yari umuhungu umwe. Imana yarababwira ngo uyu muhungu agira uburozi, ngo kandi ngo buzamuhesha igitinyiro, ngo afite n'impu zibiri ngo z'intare. Bama basenga ngo basenge, arakwera hajya muri cacu nari mpaka ngo ahwere uwazawere paravuga ngo muri akayanga hano ngo ari mu ruhu rwa mbere, ngo urundi ruhu rwa kabiri ngo n'ishakoshi ngo muri dortoir barafashe ka kantu, nibwo bwa mbere narimo barafunguye bakuyemo agafu, barirukanse no muri dortoir. Umuntu aragenda arafungura mu gikapu ciwe neza, harya barenze basanga ari mu rundi ruhu, baramusengera arahembuka. Umunsi wakurikiyeho yahuye n'ibitangaza, yazagira ngo agire gutya, bandi bateri bakaba baramufasha, yiriwahiye nabone nkaho ari ikintu cyabavuyeho. Wewe kutambaye uniforme ni ipinisho, yagira ngo arasohoka akaba arafasha, yagira ngo aragenda ngo agiye kurya imineke y'abandi uko agaza bikora akaba arafasha. Izo ni imbaraga gutima agashakisha izindi mana zimuheza uburinzi, akimika ibigirwamana kugira ngo agire imbaraga, agire power, agire igitinyiro. Icyo kiri mu bintu biranga urugo rwataye Imana. Uzaruzana ibigirwamana bakabizana mu muryango wabo kugira ngo bagire igitinyiro, bagire ijambo, abantu babatinye, kubera hari ibyo biringiye bakazana ibigirwamana mu miryango, kubera ko bataye Imana ntabwo bazabasha kubaho batekanye. Ni mupaka ngo baje gushaka ibigirwamana, aba aribyo bazana mu miryango yabo. Iyo ni ingaruka rero ikomeye, kandi n'ubundi izasubira ikazana ibibazo byinshi. Reka dutunge Imana mu miryango yacu, ntabwo tuzahura n'imivumo, nubwo ab'isi bazaduseka. Pawulo yaravuze ngo ni twebwe dutungishije benshi. Amen. Twakira ijambo ry'Imana. Amen.